Horozonun bütüşü menen ılayım horozoda ar kim tilegen tilek maksatların jaratkanım ılayım kabul kılgan bolsun. Bizdagi ошо horozoda oturup anan horozo. Assalamu alaikum. Aleyhisselam. Kandayсыз молдоке? Жақсы, жақсы. Жақсысыз ба? Отырасыз ба? Отырам. Көрінбейсіз ғой. Көрінгенде міне көрінгенде орозо болды, үйде жаттық орозонun gününde. Ментип орозо бүтөрүмүнөн даватка чыктык. Даватқа шықтық. Мен ошо молдоке өзі көрінбейді. Міне болды екен деп өзім басып келдім. Жакшы, жакшы, жакшы. Ава. Бизге бүт эле өстөрү келет, биз басып барбайбыз. Мына отурган элде эле өстөрү келди. Үйдөн барып колунан сүйрөгөн жерибиз жок, башка болгон жок. Жакшы. Алай өзүнчө республика болуп кеткенинен Алай өзүнчө республика болуп кетти дегенден кокуй ош биле болду экен деп келсем, жок, орунда эле экен. Жақсы екен. Бары эле келет экендан да. Келет, бар өстөрү келет. Биз басып барбайбыз. Жақсы. Бизге карапайым элден баштап, ак үй, көк үй, кызыл үй, бар өстөрү келет. Жақсы екен молдоке. Бу баарынан дагы ушу ак үйдө иштегендер келгени жакшы экен да. Жүрөккө кичине кыйманы сап кирип, эл үчүн бир так жақсы қылып иштеп беришеби деген ойда. Ошондой деп биз да кошотуп атабыз. Немеге келгендери жакшы. Намазга келгендери жакшы. Бирок ошолордун арасынан кээ бири элге көрүнүп коюш үчүн эле келет да. Алар намазга жыгылмак түгүл таарат алганды да билбейт да. Шуну. Кече айт намазда көрдүңбү площадка келгенде? Баары келди. Намаз бүткөндөн кийин бирөөсүнөн сурадым, балдар, тааратыңар бар беле десем айтат бирөөсү. Ой молдоке, бизден такыр шекшибен, биз туп-туура саунадан келатабыз дейт. Ошентип намазды сындырышат. Молдоке, мына ушинтип отуруп алып, бирөөдөн шекшингениңиз өзү туура эмес да. Жок, мен шекшинген жок. Анын үстүнө мамлекеттик иштерге молдокелер киришкениңер жакшы болбойт. Туура. Жок, биз кийлигишкен жокпуз. Алар өстөрү кийлигишип кетип атпайбы. Негизин айтып атам да. Мен деле негизин айтам. Анан эме мына орозо бүттү, зекеттер чогулду. Анан буга чейин барып кичине налогдон эсеп чотун өткөрүп дегендей койсоңуз болот эле. Анан ошону кылбаганыңыз үчүн өзүм басып келдим да. Кандай эсеп чот? Бүдеке сурасы эле билмексем болуп эле өлмүш болуп каласыңар да. Жок, айтса. Жана зекеттен түшкөн миллиондорду айтып атам. Аны деген ар бир адам өз көкүрөгүнөн берет, Алланын жолуна деп. Анан биз аларды алабыз дагы, анан бейбечара, жетим жесир, өзүмө окшогон кары картаңдарга бөлүп беребиз. Ошону мындай кылса болбой молдоке? Биринчи мамлекетке налогду төлөп коюп, анан кийин кары картаңга, жетим жесирлерге, өзүңүзгө окшогондорго кийинирээк берсеңер болбойбу? Жок, андай кылсак деле болот. Ошону айтам да. Бирок мамлекет бөлөк, дин бөлөк. Туура. Туура айтып атат. Мамлекеттен дин бөлүнгөн. Мыйзамда жазылып турат. Бирок акчасы бөлүнгөн эмес, ортодо. Ортодо турабы акчасы? Ортодо турат. Молдоке, ортодо. Ана эмне мамлекет ортодо турган акчадан бизге бөлүшпөйт? Кандай? Эми айтып атам да эми. Мен түшүнбөйм деле анан. Өткөндө өкмөттөн айтты го, пенсия бербейбиз, мамлекет милдеттүү эмес деди го. Эми аны молдоке мындай түшүнсө болот да, силер деле эч кандай жумуш кылбай эле зекеттен түшкөн акчаларды чогултуп алып отурбайсыңар. Ошондой эле түшүнсө болот да. Жок, бизди булгабагыла. Биз өз жолубуз менен кетип аткандарбыз. Мамлекет өз жолу менен жүрүш керек. Мыйзамсыз ишке кийлигишкенге болбойт. Кандай бир куураган немесиңер? Конституция жол бербейт. Кандай бир куураган немесиңер?
Hey, biyaka varsan nalok çoğulup gel. Bol tezrek barıp top gel de biyaktan kovalaydı. Biyaka gelsen buları kuğrap, jet düşünüp elmeyin. Ortada biz kokşakonlar cama kuğrap bittik de. Eyvallah. Bunday normalde düşünüş gerek de. Biyaka gelse biz biyaka teken biyakaydayız. Öyle teken biz de ortada. Eyvallah. Hey seni kim vurdu? Lesle bir de dedin ev. Hey düşündürüver, camandıktı başta var çaylara. Yemine oldu. Özüm oldu ki bundaydı. Ben cayırak oturup düşündürüp beni Düşündürüp ver çöbe. Buna mamleket sizlerden nalog alganga özü zakon boyunca hukuku yok. Doğru ha. Bürok nalog çoğultkan kişi katarı. Adam katarı. Özünüzge yardım sürüp geliyor adam da. Öyle lan mı? Menden kaysıcardım yayınına. Erteden geçke meçitte otursam. Ya algan aylığım olmasa. Koy kız sen oldaki. Ölüm citimge varıp dele. İştem geliyor at kaldırsız. Ölüm citimge bağırıp atamız. Bırak bir yakın nurdaklayıp olmayadan. Minege olmaydı. Her ısrapçılıklı çok kılgıla devatmay mı? Atası abbas ölse bir mal soymaya yatkan bala çakası biske bir deme vermek böyle. Hazır şariatın dele hazır bizden kayışadan ayırması kalkan çok. Nar kayılga varsan hangi şariat bir bölük, bir kayılga varsan hangi şariat bir bölük, elindeli başayla bitti. Ölügün soyup göm ölüm bilmeyce, soymayı göm ölüm bilmeyle. Koşanın kandan giyin, üyde catkan, toksondan aşkan, cüske cakındakan, gempirler ölmeyi uğratmadı. Ce iyi olmasa, ce sıyıp olmasa, kaysım etmiş bile öyle üstem. Yemi ökürük öndelemine türünüp gitmek böyle ağlardık kadar tuğrada. Oğuzla tükürürler bir yata. Hüylen gönder gödele varıp nikah kıyıp işlem gelvat kaldırsız cardan veriniz. Hazır üylen gönder karaganda acıraş kaldır götürmek. Aylık akılardı götürüp emi pensiyonu kantıp götürüp kura atavuzga. Anana akvalın arka karama bir şey gitmeysin mi? Oğuzlar doktoruyla kıyıkına vermeyin. Buna toktokulda sucuk dep kantıp kıştan çıkavuz dep sinet ana öçet buna öçet dep göçüküz bil dep ay kıştan anan çıktık ko Hayır adamdı muhulcunu boşaltın. Jardan vermeseniz bol boyut boldaki. Jardan veriniz. Evet, 4 balam var. Hazır cumuştan kovalayırsa 4 balam dikin bakat. Battı çatanla. Ne? Bala çakan dayadım. Mağada kudaydın aytkanı olur. Eğer çın tapnar kıdüyle var bolsa, anda men uttum. Anan çok bol kalsa öyle çok sen uttum da. Başka mı ne kılar? Soğumuz. Gözün kaşağı hazırlığıyla bakmadın böyle. Evi siz de bilmeyin ben toçna uttum da. Hazır gıyıka değişen iş yok. Sıyıka değişen iş yok moldaki. Hey. Bunu mamleket gemez siz Allah'ın yoluna verdim deyip esepleyiveriniz. Ne valla sotko veremek koyayım ben seni. Kakra sotko gerek bol vatandaş. Evet.
Абдулла Иманқұлов, маданияттың мықты қызматкері Нарымбек Маллыбаев. Рахмат.